Ragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaamo, ngagmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Agrubuata kon Deborah bakit? Okay. Ay nawaw, apay nga okay lang ti sungbat mo. Kaslasaan ka mo ta naragsak. Tada kami manin kadagiti ubing ti mabati dito. At damad ni nana nga kadwayo Ay nawaw, rumuar ka mat ngamin. Tapno makapagsarita kayo kan nanang. Awanin tingam. May mayat matlaan no dito'y kayo maagnaed. Anya nga rod, no choice manin Iso nga rod nga ganos ka. Di ka man nareklamo dita. Libre lang nga rod di pagnaedan tayo dito'y. Nagadupay laang mataririn. Alawanin, agrubat ka. Mala, bantayam ana imbag dagiti ubing. Nagrubuhatan ti anak ko. Di mo manen iba nga agpupok kayo kadagiti ubeng iti silidyo. Rumor kami mat numaminsan, nanang. Wen angam kaaduan ka agpupok kay lang iti silidyo. Pasensya kayo, nanang. Mariknak namin ti bannog ko no daduma. Naa, anya ko mati pakabanugam kaawang matrabaho. Day tala ang mga awir iti duang anak yu ti araramidam. Wan, nga makabannog latamot, nanang. No anya ti imbagak, no anya ti kayat ko, isaw ti masuraw. Laglagi pa abalay ko ti pagnanaudan nyo, di bura. Wan, nanang. No anya ti kayat yo, iso ti masurot. Apay nga itala ang arimwar kasi ka, di bura. Nagpadidiak, nanang. Ken pinaturog ko pa'y dagiti ubing. Di mo ka di makita ti naurnong amurang yaw. Ha? Napunpun noon ti crates, awan mati kunam nga ilabam. Urayong paysa mga agbuot dagita abadaw. Pasensya kayo, nanang. Labaak to numawaya anak, nanang. Saan apasensya ti kasapulak? Ti kayat ko kaaglaba ka, itamo laeng. O, nanang. Mga anak laang. Kalpasan na, aglabaak matang. Uwan ngamin iranam ti aglaba no kasta nakaturog dagiti ubeng. Tapno awan ti adu arason mo. Hello, Deborah, anak ko. Kumusta kayo kantatang, nanang? Okay lang, mat. Madamati mula mi itinatang. Mayat day ta, nanang. Isupay ama ilako. Da kayo ngay, mat. Kumusta kayo matan kadagiti apo ko? Agparparikutak nga rod, nanang. Ay, nawaw. Apay, mat. Adda ka din napasama ka dya kamaw. Sa anak akumportable dito'y, nanang. Narigat ti makikabbanay iti katugangan. Anyat ko nam. Makikabkabbalay kayo iti katugangam. Kunak man no limasin kayon. Saan anatuloy, nanang? Ti plano mi kat agabang kami. Pangururayan mi iti maipatakder akanapaw mi. Ngam saan mat anatuloy? Kasaritam ti asawa maanak ko. Di namat lang ang kayat dayja ti lumasin, nanang. Sayang kano ti abang. Narigat nga agpaiso ti makikabkab balay anak ko. Mayat no adda kumamat bukod yu abalay. Uray simple laeng ano isaw. Tinapatag kat saan kayo ang makikabkab balay iti katugangam. O sige, nanang. Idepo kon ti cellphone. Ti katugangak ti sumungad. Umawagak tumanan, nanang. Bye. O sige, agan-andad kayo dita anak ko. Anya tinyawag ti anak tarosita bakay. Saan kano akomportable iti ayanda italakay? Ay nawaw, sa dino ti ayanda itaya. Makikabkab balay da iti balay ni katugangan na. Ha? Ay nawaw, kunak manulimasin dagi jayan. Isumat lang ti amok, ngam saan kanumat anatuloy lakay. Naa, anya ngay dararamidan ni Andong. Saan kami anak kapagsarita na sayaat? Tainedep na ti cellphone na, idisimang pati katugangan na. Ay, no umawag manan, ibaga makasarita na nila kay na. Ito amot ti anak da. Saan mo ta mabalin atong palbiag kat makikabkabalay da? Wan lakay, ulitak nga ibaga no umawag manan.
Nalpas nga rodan ti kontrata yung andong. Wen, nalpasan. Iso nga agawid akong dita. Gumatang kantuman nga rod iti diaper ni baby kan abasto tayo. Naibusin ti diaper na ginatang ko. Adapay matkit di, ngamtap no saan laang maibusan Di ko na ni nanang kat mabalin mo ti lamping. Wen nga matrabaho mo't lakay. Kan amumot, sensitibo ti kudil ti anak ta. Alawanan. Gumatang ako. Ngam diaper lang ha. Wen, Manulang ti kwartak. Gumatang pa iti bagas kanapasto tayo dita balay. Ang mga naawanan ti mabate. Sige, bye. sige lakay, bye. Ado may, tiginatang mo nga abasto tayo, andong anak ka. Wen at alas daytan asweldok nanang. Ay nawaw, las aswildom ko nam. Wen nanang. Nalpasan ti kontrata mi. Masapol nga aguray manan. Anya nga ron ti planom ngay. Anyat aramidaw makabayatan ti panaguray mau. Agsapol ak iti pag-sideline ak ananang. Kasta ket ti kayat kuking ka anak ko. Nadiskarti ka, iso asaan tayo ang maawanan iti makan. Ay gayam, umay ni manang bulusil inton bigat. Dito'y da ka nung agbakasyon. Awan ti parikot dita nanang. Umay talata ah. Ado magkit di ti abasto a ginatang mo Saan ang masapul nga agmarkit da? Agsarita taman pa'y andong lakay. Anya man ang tibagam, Deborah. Talaga asaan akon akomportable dito Mangrugi ka manan ako nak. Diyak kayat ti kastoy lakay. Kayat kumiten ti lumasin. Awan nga rod ti kwarta ba kahit? Day tala ka na ayon ti bagam. Kastoy nga rod ti kayat mo. Ti makikabkab balay tayo. Talaga nga awan ti planom alumasin. Anya nga rod? Kat awan mo ti kwarta. Una yun ti kasta andong. Reklamo dita. Kat amumat asyak lang tagtrabaho. Nalakalang mo ti ramidam. Pakibagayam lang ni nanang kanda giti kakapsat ko. Di mo pa'y maaramid mo. Hay, jakamon. Napudot mo ti ulom, andong anak ko. Apay ka day? Makaparurod day dya, Deborah nanang. Ay nawaw, anya man ang tinaramit tinalaing nga asawam. Ipilit na nga rod alumasin kami. Apay ka naw, ada kwarta na aya. Day nga rod nanang, di mo't makawawat. Sa bali, mati ugali day nga asawam, anak ko. Kaslasaan nga rod nga pampanunot nanang. Bayam, bagbaga akto day ta adibura. Kaya na ti lumasin, kaamo na mga awan ti maitultulong na iti gastos yaw. Ay nawaw. Di ka man agin babak nang si ka, dibura? Ha? Di ka agin babak nang, kunak. Apay kastamot ti bagbagayo kanyak nanang. Una ata na ibaga ni andong akayat mo kano ti lumasin. No para kanyak kat may mayat no lumasin kami nanang. Ada kwartam aya, ada pagbayad yu iti abang. Awan, nga mabalin mo. May karigatan nanang. No awan ti kwartam, di mo ipilit ti kayat mo. Unay kan, di mo amo ti aktipid mo. Libre lang arudan ti panagnadiyo dito'y balay. Pangipanam ka kiti anak ta. Ipashare ko ida iti ayanda nanang kantatang ko. Ay nawaw, hapay matati mo yung pagpagaan na sapa. Kasama gayam ti planom. Nag-text ni nanang kanya. Kaya't da kano ang makita dagiti apo ko da. Manungay nga daw yu jay. Kuha? Saan kayo mo siguro ang mabayagan ni jay? Talong aldaw mila ang ijay. Agbakasyon kami laang. Talo nga aldaw laang. Ay nga madumati indalam abato yo. Wen ata mo dagito'y anak mo. Agkarasuka da. Kay, agbiyahe kayo nga ro dita. Wen inton alauna ta sa anak pa'y anak kaimpake. Di mo matimbagbaga nga agawid kayo gayam dito'y lugar tayo, Deborah anak ko. Awan ko matiplanok. Nga maasarak iti asawak kan katugangak. Iso anagbiyahe kami nanang. Apay ka de. Kontrada iti planok alumasin kami nanang. Ay nawaw, apay ka numot. Awan ka no ti kwarta nanang. Mabalin mo't nga agpatakder kayo iti oray simple laang akalapaw yaw. Tiko nam kat adatawidan nila kay mo adaga. Adda ngam kasla di namot kayat alumasin kami nanang.
Imbagak mo't kan kwa na sa anak akong portable ijay balayda. Awan latta kan kwa na. Wando saan, mabalin nga agpatakder kayo iti kalapaw yu iti bakante aluti tayo. Saan pa'y siguro, nanang? Dito'y kami pa'y kadagiti anak ko. Ni andong mo't ti umay makipagnaid dito'y balay. Tapno marik na na, no anya tinarik na. Kunakman no talungal daw laang ti bakasyon da Dibura, andong anak kaw. Isumat imbaga na nanang. Ay nawaw, apay nga rod akasta. Makalawasan ti napalabas, sipod na pandaijay. Ngam awan da nga nagawid. Dahil tangarod nanang. Di mo tiniksan. Di na matreplyan dagiti text ko kan kwa na. Tawagam laangan, amangan no awan lud na mat. Oo nanang. Awagak tulayangan, inton matamdama. Hello, Deborah. Nakawag ka mat andong. Anyat ibagam. Kaano kayong agawit ka dagiti ubeng? Kunak man talungal daw lang ti bakasyon niyo, tita. Saan kami nga agawid? Dito'y kami laangan. Anya? Apay ngay? No kayat mo ama kadwa dagiti anak ta. Si kati umay dito'y. Di bali, tanalpas mo ti kontrata yo. Mabalin nga agbiro ka iti pagtrabahuam dito'y no kayat mo. Apay mo takas ta bakit? Among matilugar da na ng kantatang ko. Umay ka lang no kayat mo. Tapno mapadasam mo ti makikabbalay kadagiti dadakkel ko. Anya? Ay, naimbag nga aldaw yo, tatang. Nasayat, magta nakaumay kaan daw. Gaputa kayat ko ang makita dagiti anak ko, tatang. Kailiw ko matanida. Nakaturog na pailaan. Andaw, adyang iti plano. Ang naid kakadimad di tao'y. Kapilitan na, tatang. Saan mat ngamin na kayat ni Deborah ti agawi di balay? Si Mangpad ka matgayaman si Kaandong. Kumusta ti biyahem? Ay, okay lang, mat bakit? Welcome ka dito'y balay dananang kantatang. Dito'y matan ti pagnaidan tayo. Iti silid ni Deborah iti balasang ti silid yaw. Nalawa mat kiti dayay. Umanay kayo nga upat. Agyaman ak unay, tatang. Madlaw ko asaan akong portable ni andong dito'y balay, Deborah. Bayan nyo lang nanang. Tapno marik na namat tinariknak ijay balay da. Agbababawi siguro da ichay. Kurang pa'y day tananang. Nagasat lata ni andong tanasaya at kayo kantatang kankwana. Siyak ngay, kanayon nakapagsasawan ti ina na ijay balay da. No kasta, kayat mo ti bumalas kan kwa na? Kaslakastan ananang. Ay nawaw, kaasimet. Tapno amuna atirik na nanang. Tapno maawatan na ti kanayon nga ibagbagaken kwa na. Sa bagay mo't kidi anyat ammo tayo. Ang mga numakaamiris, numapadasan natin makikabalay kada kami, akatugangan na. Okay ka lang ka di si Kaandong. Di ka matagtagari dita. Apay nga agpupupok ka dito'y silid tayo. Sana ka komportable dito'y bakit? Ay nawaw, apay mat. Uray na saya at dagiti dadakkel mo kanyak. Sa balilat ti marikrik na. Diyak marami ti kayat ko. Mabainak pa yun nga gililad lang. Ita, amumon no anya tirik na ti makikabkabalay kadagiti katugangan. Wen bakit? Maawatan kan. Agsapolak to iti pagabangan tayo bakit? Tapno lumasin tayon. Agurnungak madlaangin. Tapno makaipatakder tayo mat uray kalkalapaw laang. Aywan rumbang laang lakay. Kunak tumat kan ka. Nariga ti makikabkabalay laang. Saan makagaraw da tao. Ano sa inyo pa'y laang ti simple abalay bakit? Dahito'y laang ti boarding house akabaala kabayadan. Okay laang. Numalpas ti kalapaw tayo. Umakar tayong tumat laang. Agyaman ak ta maawatan nak bakit? Kumusta nga Anya tirik na ti mailasin, lakay. Ay kat mayat bakit? Makaangis ang tao. Kunak tumat kan kalakay. May mayat ti mailasin. Tapno masursuro tamat laang ti tumakder iti bukod ta asaka. Nagabang kayo magayam, andong. Una nang, nakababain nga minan ti makikabkabalay. Temporary lang ti boarding house me. Pangururayan mi amalpas ti kalapaw minanang. Ay nawaw, diyo kayat ti agnaad dito'y balay.
May mayat latan no may lasin kami nanang. Sana komportable ni bakat ko dito eh. Nang ronagat na eh. Agnana edin damanang dito eh. Ag-arti-arti manan day ta babae. Napadasak tayo nakipagnaid ka iti dadakkel na. Ket oray no nasaya tagiti dadakkel na. Sa bali lat tatirik na nanang. Nagrikat. Itaan na ilasin kami. Nalagaan mo tirik na. Ken makaangis kami nga agasawa nanang. Adda kada kayo day ta Sapay la ko mata maawatan nyo ti desisyon mi alumasin nanang. Araramitin mi dayto eh. Para matlaang iti pagsayaatan ti pamilya mi. Tapno masursuro mi ti tumakder iti bukod mi asaka. Ay, wow! Uray kasanupay ti kinasingpet ti katugangam, no kasapulan alumasin kayo, aramiden yo. Sursuruan yo ti tumakder iti bukod yo asaka, tapno naragsak ti pamilya. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, wow! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biat. Mangtadrayaw kan limliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, wow! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, ngagmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, wow! Anya nga Julio lakay. Ti Anya, bebang. Kinasaritam ka din ti anak ta. No, di may papanit ti panagnaid na diti balay. Saan pa'y bakay? Ay nawaw. Idi pa'y napalabas a bulan nga ibagbagak day takin ka. Busy nga raw ti anak ta. No kayat mo, awagam, taas si kati mangibagakin ko na. Awan tilod ko. Ay kit agpalod ta ah. Sika nga ron ti mapan. Masadutak amapan di ta store. Moy, siya kaon. Itamat laang Oy, isurat mo ti number mo. Kan mangtad ka iti kwarta, tapno malpasan. Anya nga ti mako namin timbaga ni nanang. Tasya, bakit? Kasla agdwa-dwa ak santos lakay. Apay mo? Kasano no saan kaming tungag kaalaan iti inam. Diyak kayat ti makiap apa. Saan mat siguro ang mapasamak day ta? Narigat mo't ti makikabkabalay laeng. Ang no anusan tayo ti makipagnaan ka na kwada. Makaornong ta adagos, ta saan na masapon nga agbayan ta iti habang. Maipatakder ta ti balay nga arapahap ta, bakit? Ipadas ta laeng Ngam no bilang man, tada ti dumteng aparikot, anusan tayo laeng ti agabang manen. Uwan, bakit? Ipadas tayo lang. Anya tamo tayo ngay. Amang ano agkaalaan kayon to kaninanang. Agyaman naklaunay ta imanugot kayo nga agna dito'y balay santos anak ko. Ipadas mi lang, nanang. Ay nawaw. Kasano nga ipadas yung laan? Ipadas mi ano awan agbali na parikaw. Si kakit di mo anak ko. Anya kumangay may. Narigat mo't no ipilit mi ti agnad di ti balayo. No saan mo't akomportable ti manugang yaw. Mayak mo laang no agnaad kayo dito'y balay. At least makatipid kayo. Wan gayam, dinalo-sakon ti silidyaw. Adyaman ako na nanang. Da kayong matan ti makaamaw. Agsubli ak pa iti kusina ta agluto ak iti kanan yaw. Nasapa mo't arimor ni tatang lakay. Anda ka no napatag nga ramidon na iti bangkag, bakit? Agasam man day ta. Kasta talaga ni tatang. Saan na matatao dito balay? Isa may ruwam kan. Ninanang ngay. Nakaturog pa lang na dyan. No dati aramidam, ipabantay mo ti anak takin ko na. Okay. Wala, agpakada akon, tapno sa anak amala daw iti trabaho. Agan anat kamot lakay. Ura na kayo Mangan kalakta no, mabising ka, bakit? Di ka agbabain ka ni nanang.
Nakitak ti manugang mo iti paraangan nyo din na minsan nga alda o maribebang. Nagbakasyon damot gayam. Saan daan nagbakasyon, Maripinang? Anya ngay maray. Ag naedan di tabalayaw. Naalam, Mari. Ay, naimbag man. Tay manugot ti manugang mo maray. Ay, kat kapilitan, Mari. Saan mabalen nga ag-arti-arti day ta babae. Nang runa pa, kat ti anak ko ti agtrab-trabaho. Uday kan maray. Amo, Mari. Masapul nga agdiskarte tayaw. May mayat no makipagnaada di tay balay. Tapno mairanod kami matkinlakay ko iti suswildon ni Santos nga anak may. No kasta? Tila ang sweldo ni Santos ti makagapaw. No apay a pinagnaedyo ida di tabalayo maray. Kantap no ada ti maibabaon, Mari. Anya? Nalaing ka magayam nga aglutaw si Katasya. Ah? Naimas ti inlutom asidatayaw. Di mo maimbagbagaan na laing kagayam. Sakto lang mo't nanang. Si kantumanan ti agluto iti pangrabyan tayaw, wine. Awan ti parikot di nanang. Iranak tagluto no makaturog ti apo ko yo. Namati mo't adagos ti lukok ay nawaw. Okay kayo lang ka din nanang? Napaulimak kayo mat. Ah? Wen, okay aklaeng. Nalagip ko titulagan mi kini Maripinang. Tulagan? Adda aramiden mi iti balay da ita. Sikan ti makaamo diti balay, wan. Mapanak labiit iti ayan ni kumarek. No sumangpat ni tatangiyaw, ibagam nga ada na patag-alakad kaw. Sigurado asapulan na tumananday jay. Ay nawaw. Itay pa'y aming mingmingam ti karpit ko, maribebang. Magustuak man ti disenyo day ta akarpit, Maripinang. Ay, ginatang ko day ta iti online maray. Saan mamanungay ti kasta, Maray? Nalakalaan. Kaya't mo ti gumatang. Wen ko mamaray, tapno adamot ti karpit ije balay may. Ay, mutoy ti cellphone mo. Ta, ag-download ta, maray. Awan load ko, Maray. Ay, kat i-connecta iti wifi mi, ah. Tapno napigpig sa maray. Alaman nga rod, Maray. Iorderan na man. Kaya't kumat ti kasta akarpay. Suruan na tumulaangan no kasano ti agorder. Hello, ma'am. Ada kayo kadidita balayo, ma'am Bebang? Ada ti parselyo? Awanak ije balay, ma'am. Sa dinuay ti pangi-deliveran mi iti parselyo, ma'am. Ay, kwa. Ije balay latta. Ada ti manugang ko ijay. Okay, ma'am. Ada imbati yu abayad ijay? Ada Ibagam tulangan ijay. Itix naktaw no na i-deliveran. At sino dya imbawag, maray? I-delivery rider, Maray. I-deliver dan ti karpet nga order ka. Ay, mayat amaray. Nagpartakan. Ay, sa bagay, awan nga minon ti bagyaw. Saan na kasi di napalabas alawas, nabayag ang may deliver ti order ko. Nangidulinam iti parcel ka o si Katasya. At di salas nanang. Okay, agyaman naklaunay. 2,750 amin dayjay nanang. Okay. Tibayad yung ay nanang? Ano sam nga urayan, wine? Awampay nga mintikas ko ita. Anya? Ano sam nga urayan, taawan tikas ko ita, kunak. Sapay adda na kay plan 1 na, dayjay akwarta nanang. Imbayad ko iti parselyo. Ta ipagarup ko no sukatan yung mutla adagos. Ay nawaw, di ka mag-awat, mate. Bayadak to nga road. Ano samlaang ti aguray? Saan ko nga itarayan daytaan niya? Sa maysa, amok akwarta mo laang ti anak ko dayta? Anya? Ay nawaw. Nangalaam iti dayti a karpet, bebang. Anya ti makunam iti baro a karpit tayo, Hulyo lakay. Mayat ka di mo laang. Wine. Nangalaam di taaya. Ginatang ko iti online lakay. Nakitak nga men akasta ti karpit ni Maripinang. Kat nakurso na daak, iso anagurderak mat. Umapalak, iso agimatangak mat. Nangalaam nga iti pinagbayad mo. Secret! Adaya, ba't kasta? Di mo salud-sudan lakay. Saan mo't amasapol amaamwam? Basta adda. Ay nawaw.
Agsasarunumot tan titiks amaw awat ko. Sigurado ati parcel ko mananday toy. Apay ngay, nagigidandamot tan. Andiyan ta basbasaan, bebang. Ay, kwala kay. Seryoso ka launay mat dita. Nagtiks ngamin ni Maripina ang lakay. Ada kanu papanan mi inton madamdama. Sa dino man ay. Ijay amyanan ka now. Si Kangay, rumwar ka kaday. Wine, agrubwata kaun. Mapanak ijay bangkag. Isupay ti maimulak. Agidan tangaro din ah. Mapanak mat iti ayan ti kumaray. Urayang pa'y mo't ang makariing ti manugang mau ti apo ko taaba ka. Saanan lakay. Ang mga numaladawaki di pay. Itiks kung tulad ta ni Tasha. Adapay mat tilod ko. Awan mutan ti pagistoryaan tamaray. At panunot ka amaray. Dua nga oras ngagsarsarita tamaray. Kaya't kung ti maturog. Ay nawaw. No kaano mo nga imayak. Ibagam akayat mo ti maturaw. Kastoy mo't nga oras ti panagtuturog kumaray. No kastoy gamin nga oras itikot, agawid kan. Diyak pa'y kayat ti agawid maray. Ay nawaw, apay ngay. Basta. Dituyak pa'y laang balayo maray. Anya? Maturog ka latan no makaturturog ka maray. Bantayan ka. Ah. Ay, di ka maawatan, maray. Una yan, Maray. Kasla kayat mo mga agawid akon. Di ka madanagan, Maray. Agawid akto, ngam inton madamdama pa'y, Maray. Hay, makapabanog, Mike. Naimbaglangan ta nagawid kayo, nanang. Apay ka, day. Nagadutin deliver da a parcel yu itayawan kayo. Parcel ko nga ro dayta na iwara. O nanang, kukwayo amin dayta. Binakapak pa'y laeng, tawan mo timbati o pagbayad ko. Nay, ada magayam ti may nag-deliver itay. Ngam sukatan nyo ko matimbayad ko ti parcel yu, nanang. Kakaiso na nga na kwartami timbayad ko. Ay nawaw, seryoso ka, Tasha? Talaga asingirin na? Gaputa ka sa pulan mi mo ti kwarta, nanang. Manumot na parcel yu ti binakapak, nga maging gaita, awan pa'y mo ti nagsubli kanya. Siya ti ina ti asawa, ngam kastakit din ti tratong kanya. Saan anasaya at ti kasta agalan ti may sa amanugang, kunak manan ta siya. Di ka agbalin nga imot iti katugangam. Ikanak mo ba ti kwarta, Tasha? Naibusan ti allowance ko. Tabarbarya lang tinagbati lakay. Ay nawaw, apay aday ti lang, bakit? Adamot intod ko asag sa sangaribo kan kay di nagsweldo kami. Imbayad ko iti order ni nanang lakay. Anya? Kasanumot ngamin. Tunggal ada sumangpot a parcel na katawan dito'y balay. Diyak amo ngam kasla. Gagaramot no daduma. Saan ka maawatan Kasano ko maagagara? Taira na mo ti rumwar no kasta nga da may deliver a parcel na. Awan mo nga rod ibati na pagbayad. Namin ano mo na kasta tinaramid na. Bayadak to kunana, ngam awan mo't. Saan apang parcel da dya bakit? Inton sumaruno, di mo i-receive no da umay da i-deliver. Ibagam nga orayan da ni nanang. Apay ngamin nga order iti kumkumpurme. Ada nagsarding ang motor iti gate siyaw. Sino da dya ay Tasha? Ti delivery rider man nanday tatatang. Delivery rider. Sigurado nga daman ang order ni nanang. Kat kayat naman ang abak-apak kas itinararamid ko idi. Na, apay asikat ipagbayadon na iti order na. Kinapudno na tatang, nabayagan na kastater aramidon ni nanang. No amuna nga da sumangpot a parcel na, irana na mo ti rumwar. Iso ang mapilitan na kamang bayad. Agul uli magkaklaang, tadyak kayat nga agapa kami. Ngam kasla karkarwan naman. Ay nawaw, di mo ni-receive na wanimbati na pagbayad mo. Naglalayngan mo na ito na bakit. Order nga order. Intrukwan, ipabayad na iti sa balay. Agbusbusinan ti delivery rider tatang. Kasaritak pa'y ta sa ludsudak. Siya kung ti makisarita kenkwana. Anya dahi jay, ma'am. Parcel ni Ma'am Bebang, sir. Ay nawaw, parcel na amin dahi ka. One, sir.
Ay, nagloko na niya babae. Awanin ba tinapagbayad may? No, okay lang kada kayo, ma'am. Mabalin ka na nga i-cancel milangan. Pasensya kayaon. Okay, sir. No, at naman ang parcel na, di yun umay i-deliver. Apay ngay, sir. Wala ta order nga order. Katawan mo't ibati na apagbayad may. Ada ka din na i-deliver nga order ko, Tasha. Saan mi nga rinisib, nanang? Ay, nawaw. Itian niya ang makagapo adi yung in-receive mo. Nagadumot ngamin ti parcelyo asumang sangpet, nanang. Ay, naapaw. Kasapulak dayjay nga order ko. Apay adi mo binakapan. Apay nga iimot mo ti kwartaan nagrigatan ti anak ko. Nanang, Apayakas ta ti panagsasaom iti manugang ta si kabibang. Di ka makibiyang, tasaan asika ti kasarsarita, kulyo. Nungay ibagak, asak ti nang ipakansel iti parcel mau. Anya? Awan matimbatim apagbayad. Alangan mat at manugang mo man ang ti pagbayadam. Ay, una yan, Hulyaw. Awan nga rudin Saanan asumangpat dagita nga order. No amom nga men nga da maideliver a parcel mau. Di karumwar. Orayam ta si katimang receive. Wano, awan pagbayad mau. Isu nga eranam ti rumwar no adda umay ag-deliver, Pagrubot kami nanang, tatang. No kasta, agabang kayong manay. Wala na. Apay aya at ibagbaga ti asawam ti patpatyam si Kasantos. Diyak kaya't adumakkel pa iti isyo yo iti asawak nanang. Ay naapo aya. Apay bebang hanyat parikot mau. Makapaasar mo ti kasti ang mapaspasamak. No anya ti desisyon lang agasawa, isaw ti matungpal. Saan mo ta mabalin alapdan tayo ida? Makaparurod day di a babae. Saan kumakasta ti panagsasauyo? Tanagbalin kayo mo't nga abusado, nanang. Anyat ko nam si Kasantos. Gapo ta pinagbigyan na kayo ti asawak. Ken gapo ta agul ulimag lang ni Tasya. Nagbalin kayo mo't nga abusado. Agtip-tipid kami para ti balay nga ara pa apon may. Sa ita, pang online shopping nyo lang ti kwarta may. Kasta ti insuro day di a babae king ka. Agrobat kayo kindain santaos anak ko. Si Kamat, bebang, agtarnakan, order kan tumat nga mil nga order. Sa ita, si Kapay tinaturay. Ay, nawaw ka. Ay, maikaawa ak launay maripinang. Awanay, saan kami na mairanod kinlakay ko? anya nga rod ngay maray. Basol mo mutlaeng no apay apimanaw ti anak, manugang, ken apukom. Jak ambon maray. Awan manan. Ay ke ipadas mo ida ngay aywan maray. Inaramid kunday ta. Ngam awan lata mo maray. Talaga adida kayat ti agsublay. No kasta nga raod, irespetom ti desisyon da. Di mo ipilit ti kayat mo. Sikan tumot ngamin maray, abusado ka. Sakbay nga agorder ka, siguradwem nga dapagbayad mo tapno awan rire. No awan ti kwartam, agtepel ka maray. Di ka order nga order. Ay, nawaw! Awan matkat dakas na no kayat mo ti mairanod iti kwartaan nagrigatan ti anak mo. Ngam kitaam tadi ka kumamat agbalin nga abusado. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg, kaya't kulaan nga ipakaam mo, ngagmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Agraraman bakit kun kunamat manan itipos mo si Kamarta. Saan aparakin ka dayjay apos, Fabian?
Wen nga madimot tikas di nga ipopos mo. Ay nawaw, agraman post ko iti Facebook pagpariko tampay. Wen tamadimot tikas di nga ipopos mo. Nagado ti makabasbasa. Anyan tulaan nga iti panunutan da no kasta ka. Facebook ko nga rod, ipost ko ano anya ti kayat ko nga ipost. Ay nawaw. Sika tinakababay ni tikas tangar aramidam. Tunggal adda ka apam, masapol nga ipos mo. Inuubing tikas ta ka panunutan, bakit? Inuubing ano inuubing? Anya kumayta, salbag ka. Iso adi ka maawanan iti kaapa, takas ta kamat ngamin. Uray simple nga isyo, pagbalinam a big deal. Ay sos, awanan kaguradakan ti kadwan. No awan ti bagam, aguli magkalaangan. Ne- Wano kayat mo, tasi kamat ti ipost ko, Fabian? Ha? Ay unay kan bakit? Naibusan tayo iti mantika bakit? Ay nawaw, api ang masapol nga ibagampay lang ang kanyak. Di mo amaw na anya ti aramidam no naibos. Ibagak tamangtad ka iti kwarta maigatang. Si kamat ti mangiduldulin iti kwartata. Pagkatangam aya, Ay kat di tayo store ni Auntie Sabil Isumat ti asidag. ay nawaw, agkita ka lang iti sa baling store. No, kat no ni Auntie Sabil ang ti adda store na dito'y lugar tayo. Kagurak nga ruday di abakot lakay. Sos, no anya ti isuyo laang adwa. Di na kami ramraman bakit? Ay saan? Siyak lang ti mapan gumatang iti mantika inton madamdama. Diyak kayat nga usaran ti mantika alako day jay abakot. Nakita ka nagsarita kayo kin Marta itay, tatang. Sa dino kanu, ti papanan na dayjay. Kasla nagpaamyanan. Mapan ka do kumatang iti mantika, surayda anak ka. Ay nawaw, kano asidagla ang ti istor ni Auntie Sabil kadakwada. Di na kaya ti gumatang ijay. Kagura na ngamin ni Isabel. Anya? Isumati ko na itay. Una yon, kaguranan samot aminan. Sa bali di kaapa na idinapalabas alawas nga ipupos na iti Facebook. Ita, ni Auntie Sabil matan. Ni Auntie Sabil gayam di inpos ng agraraman abakat. Ay, iso siguro Di tay amaw. Ay nawaw, day ta amarta. Awan ti amuna nga aramidan, no di makiapa. Ipos na pay amin iti Facebook. Ipakaamuna mat iti intiro asa nga lubungan nga adda kaapa na. Naimbag abigat mo, Fabian anak ko. Kastamat ka kayo nanang. Naaldawan kayo ita Nabanugak tumo nagdalos iti arubayan tayo iti kalman. ala. At tugaw kay nga roden tagkape kayo. At dapay mat nabati at tinapay. Ni Marta ngay, sa dino tinapanan na. Napanggimatang iti mantika ti manugang yun nanang. May sa orasan ng awan pay mat, saan pa nagsubli? Ay nawaw, agasang manta may sa oras. Kaasidagla ang mati istor ni Sabel. Saan nga ti ayan ni Auntie Isabel ti gimatangan na nanang? No saan nga iti ayan ni Sabel? Sa dino nga raw. Dahil tatijak amo Kaapa na ngamin ni Auntie Isabel. Iso adi na kaya't ti gumatang ijay. Anya? Agraman ni Sabel, kaapa na matan. Jak man amo kinibakit ko nana. Apay nga itakalaang si Kamarta. Napanak gimatang iti mantika nanang. Ay nawaw, agasang manta mano nga oras. Adayo ti istor anapanak nanang. No apay nga men, adi mo kaya't ti gumatang kin Sabel. Kagurak nga ruday di ata unanang. Naa, nangatula unay ti pride mo mal. Ay nananang, basta siya. Jakon kaya ti gumatang dita istor na. Uray po-puutan na. Idi na minsan ngal daw, tay anak ni Kapitan ti Kaapam. Ita ni Antim Sabil mutan. Saan anat saya at nga apaam amin a tao iti aglawlaw mo. Ay, awan bibiyang ko kadakwada nanang. No di dak kayat. Jakmut ida kayat Ha? Quits kami lang nanang. Ay nawaw. No siyaktisi ka, agulimag ka nga main. Saan ang masapul nga agpus ka iti kumkumpurme iti Facebook tunggal adda kaapam. Nagado ti makabasbasa. Ay, sardangan nak mananang. Di yu pagbasuraan tilapayag ko. Tano siyak ti mauma. Amangan no patida kayo kat maipos ko. Anya? Kumusta ka mat si Kamarta?
Kumusta ti biyag? Nasaya at latamad, Surayda. Sigurado ka nga okay ka lang? Ay nawaw, apay akas ta ti bagbagam. Nakita nga min ti ipopost mo iti Facebook. Kat linawas nga adda kaapam. Na, noan niya tinakita, di mo bibiyangan. Ay nawaw ka. Kasano? Kat ipost mo mat amin. Tunggal ada makaapam, kat ipost mo adagos. Iso nga ang mumi mare. Man nakibiyang kalaunay mat si Kasurayda. Ay na mare, saan tayon nga ubing? Nung may papan iti parikot akakasta, mapagsaritaan ko maanasayaat. Di ka agsao akas na, tawan ti amom. Man nakibiyang abakot, di tang ka man langan, ha? Kita amare, amang ano ipusnak tumot iti Facebook. Saan laang apos ti maalam? Urayom laang, addan to aldaw mo. Kasangsang po mula ang napudot ti ulom anak ko. Asino ti saan apumudot ti ulo na itikas jay nga aramidan day Asurayda, nanang? Ay nawaw, anya ti inaramid ni Surayda king kaaya. Ha? Man nakibiyang launay? Anya kumatibibiyang na no ado ti kaapak? Amangan mo no concern la ang gitao king ka anak ko. Concern? Ha? Adda ayamat concern akas jay? Isu nga ado ti gumura king ka takasta ka ngamen. Saan ko akasapulan dagita at tao itibiyag ko nanang? Aguray day ta babae. I-post ko inton madamdama. Man nakibiyang, ha? Kunamlan asino mat a perfecto. Iso anaabak nila kay na iti kinakagangwad, takas ta ti aramid na. Day ta makibibiyang itibiyag ti pada na at tao ti muna. Naa, di mo kumamat inayon nila kay naa. Naaba lang nga rin di tao, kasta pay lang ti ibagam mo. Deserve na nanang. Deserve da. Day ta ti ganabon da. Nagapa kayo kano kini Surayda ija paradaan bakit? Pudno ka de. Ay nawaw. Asino tinangi marites kan ka anagapa kami, Fabian? Kadagi di nakakita kan nakanggag akada kayo. Anya? Ay unay kan bakit? Ni Surayda gayam manan akalugaran tayo, tidakda kamatam iti post mo iti napalabas nga aldaw. Deserve na day jay lakay. Ay, inraman mo pa'y nilakay na. No apayo laang adwa. Diyo iraman dagiti inosente. San mat amabalin nga agul-uli makaklaang ah? Iso akaapam amin dito lugar tayo, tadi mo amo ti mapagbagaan, na pride kalaunay mo. Ni Surayda ti sarsaron mo. Aldaw ko mat dayto yan. Aldaw ko tapno makabalasak iti panangibabain na kanyak iti paradaan. Ah! Anay ko, tibok ko! Ah! Makibiyang ka pa'y itibiyang ko, ah? Marta! Wan! Siyak daytoy! Kurang mo pa'y, ah? Ipungot ka pa'y! Anay ko, ibabalik ko! Kurang pa'y, ah! Kakalugara, tulungan ta! Di mo namnaman nagdamang tulong kan ka! Gusto mata na! Nasakitan na! Marta! Naimbaglaangan, tanagawid ka, Fabian anak ko. Ay nawaw, apay ka din nanang? Mapan ka kanu di barangay hall. Ha? Apay iti barangay hall? At dati na laing asawa mi jay. Anya? Ni? Anya ter aramidan ni Marta iti nanang? Na ipabarangay ada nakakita kinkwa na idiimpungot na ni Surayda. Ay, una yun da iti atao. Kinarkaro namanan? Mapan mo kita ay, tano siya, jak kayat ti bapan. Nakababain launa yun ti kastangar aramidin na. Impus na lang arudan ni Surayda iti Facebook. Impungot na pay. Talaga nga iso ti ayan ti parikaut. Iso nga ado ti kaapan na takas ti ugali na. Agyaman nakta may ka, Fabian. Agawa ang kiti magna. Ay nawang, agong ungot kan samon. Wala, tamang ipapain ka matlauna yun. Ay nalakay, awan dakas nga aramido. Saan ka amay pabarangay? No awan ti dakas nga aramidam. Ay nawaw ka. Inaramid ko lang ti kasya tapno makabalasak iti day Asurayda. Huh. Kasanon no agkakadwa dagiti tattao nga inapapam. Kat urayan da ka ditadalan. Ha? Di ka mabutan? Itaan niya ko maaga po nga agbutang nga. Awan ti kabutang ko lakay.
Lumaban na ka. Ay, napo. Ay, jak amukan ka, Marta. Na, ayan nga iti ginatang mo abang o suray da anak ka. Saan nga iji istor ni Auntie Isabel tinaggapwak, tatang? Ay nawaw, no saan nga ijay sa dino nga raod. Itay pailang or-orayan ka. Iji barangay hul tinaggapwak, tatang. Ah, barangay hall. Hanggat inaramid mo ijay. Pinagtungtong da kami ni Kapitan, tatang. Impungot nak ngamin di babae akagura ti intero a barangay. Aniya? Gusto mo kit di tanakangag kini Kapitan. Tapno maibabain mo't di na amo ti pagluglugaran na. Adaman kayat ko nga ibaga kada kayo, tatanando. Anya day ta, Marta. Bagbagaan nyo ti anak nyo, tata. Bagbagaan nyo day jay, asurayda. Doon yaman ti di yung nagkinaawatan iti anak ka. Pagsaritaan nyo anasayaan. Na, apay akas ta ti bagbagayo, tata. Di yu ibaga akanunungan nyo ti kasjay nga aramid ti anak yo. Saan nga iti kasta, Marta? May sa kayo magayam a konsintidor nga ama. Konsintidor alakay kung kunamanan itipos mo. Para ken tatanando day jay lakay. Anya? Konsintidor gayam day jay lakay. Ha? Kaamamok lang. Ay na, Marta, aya. Di ka maawanan iti kaapa. Sa anak amak ti apa no saan akas jay ti pakpakita da. Imbes abagbagaan na ti anak na. Ha? Uray si kamot, bagbaga tabagim bakit. Agbalbaliw ka ngaminan, tapno saan da kaaguraan dagiti kalugaran tayo. Na, siyak pa'y ti dangkes ita. Talaga mo't si katidakis. Ay, saan ka mabuteng amay pabarangay ka manen, ha? Kaya't mo ti makangag manen kinde kapitan? Sino nga tamanan to impos ni Marta, tatang? Anya timpos na anak ka. Konsintidor alakay ko nana. Ay nawaw. Abangan mo siyak matan, didakdakamatan na dayta. Apay kumangay, tatang. Ada ka diti di yung nagkinaawatan? Nasabat ko nga mindita dalan. Kat kinuna na abagbagaan ka kanaw. Ay, imbaga kapag saritaan niyo anasaya at iparikot niyo. Eh, di tamot na nakaungat. Konsentidor ka kung nanakit din kanya. Anya? Para iti day taaba naglaang? Mala, bayamon da jay amarta. Narigat ti makiapapa iti kasta a klase ti tao. Talaga siguro na ito lang nan at kasta ga ugali na. Awanan ti maramidan tayo. Kasta na siguro. Sa bagay matkit di biag na dayta. Hanya kumangay ti bibiyang tayo. Agpasentro kayo kanumot ita, nanang. Wine, ada tinapatag alakad ko. Apay ka day? Aggidan ta nga roda na. Aggidan ta ko na. Ay, kwa. Inton madamdama akpay Marta. Umuna ka laangan. Anya nga oras ti rubat yun, nanang. Ang mga numauray kayo pa eh. Di na kaon urayan. Kas na kunak. Umuna ka laangan. Sumarunuak to. Ay nawaw. Di nakadi kayat akagidan, nanang. Ay, kwa. Saan mo't? Makitan to madamdama nung matuluyak ita. Wino inton bigat laangan. Kas lag tudo mo ngamen. Anya? Adaman ti madlaw ko king ninanang lakay. Anya day ta? Kas lalikliklikan na. Imbagak nga aggidan kami nga agpasentro itay agsapa. Ngam nagbaliw ki di ti kapanunutan na. Bye-bye am kadilaan ni nanang. Ay nawaw, saan mo't amabalin ti kasjay alakay? Diretson nakman? Ibain nak ka di ti inam, Ala, ibagak man laangan tapno amom. Mabain ni nanang kadagiti kalugaran tayo. Takas tamat nga minter aramidem. Anya? Kaapam amin. Kumpormi pa iti ipopos mo iti Facebook mo. Iso ama dismaya ni nanang. Ti kunana kanyak iti napalabas nga aldaw. Ket si kalaang ti manugang na akasta. Anya? Agsingsingpat ka ngaminan abakit. Agpakumbaba ka.
Saan nga amin abanag katarumbang apatulan kan ipost mo. Ado dagiti kalugaran tayo agumurakan ka. Talaga asikati ayan ti parikot. No kayat mo anatal na tibiyag mo. Liklikam ti apa bakit. Una yun. Agbalbaliw kan bakit tapno saan da kaaguraan dagiti kalugaran tayo. Katapno di na kamat ibain ni nanang. Ay, nawaw! No simple nga isyo laang, pilyan ti agpakumbaba. No di mo kaya't aguraan da katipadam a tao, liklikam ti makiapa. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg, kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Dahito'y laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Adomet gayam tinagmamayat iti secondhand a sapato sa lakom do na anak kaw. Ay nawaw, wan namin nanang, branded pa iti daduma. Wan nga raw, nagmayat akit kitaan. Agpili kayo ananang, amangan kunak no adati makursunadaan nyo. Saan anak ko? Di mo pa'y mo't nabawi ti puunam. Agpili aktulatan no adatisan amagatang. Agpili kay ki din nanang, di kay madanagan. Sa anak maki di amalugi. Sige laeng anak ko. Ila kumpay kit di ano adda gumatang. Syaklaangan ti agpili para kada kayo nanang. Tapno adda isuot yun no kastang adda meeting. May salaang ngamin ti sapatos nga usaran nyo kat. Okay laeng anak ko. Saan mo't akanayon ti meeting me? Daytoy nanang. Ipadas yun no umanay kada kayo. No umanay, kukwayon. Adamot gayam tilakom a sapatos, Maridona. Wan mare, kaluklukat ko laang day ta idikalman. Agpili ka kit di mare. Ang mga no ada makursunadaam tita. Saglala ka laang tilakok mare. Iso ko matigagarak. Iso na lang ang tamadlaw mo't gayam a second hand. Awan mo't makitak a like nyo. Ah? Like nyo ti kayat mo mare? Dagiti nakadisplay dito'y abanda mare. Like nyo dagita. Ay nawaw, no para kanyak saan mo't ngaglang lang a like nyo day tamare. Adamot ten gasgas na. Ha? Pasensya kan mare, ngam sa anak agumatang itilakom. Diyak kayat ti second hand akasta. Tay like nyo ti kayat ko. Okay laang mare. Maawatan ka. Saan mo't ngamin nga agpapada ti kayat tayo? Nasaya at mat no kasta mare. Agpasentro ak inton madamdama. Ijay laang ti paggatangak iti sapatos ko. Mayat ijay taadala ko da a brand new. Ay nawaw, mayat to'y sapatos a ginatang mo itigayem mo may bakit? Anya aginatang itigayim at asasawang gita sika, Leon. Ti ko nam kanya kiti agsapa. Kat mapan ka iti ayan ti kumarim, tagpili ka iti sapatos ala ko na. Wen, napanak ngam awan mo tinagusto kadagiti lako na lakay. Awan ti like nyo. Agpapadang addadadaal na. Iso ang nagdiretso aklaangan ijay sentro. Ah, okay. Wen lakay, may mayatan ti gumatang iti brand nyo. Uray nangina, at least talaga a brand nyo. Saan akas itilako ni Maridona nga inusaran ti sabali? Ala, wanan, no brand nyo ti kayat mo. Isulaan ti ibagam. Sana masapol na dadailim ti negosyo ni Dona agayem mo. Ay nawaw, insuot mo mati ka barbaro a sapatos mo anak ka. Sa dino ti papanam. At dalamapan ko sabton ijay sentro, tatang. Magbagay mo ti sapatos mo Siyempre, nalaingak ngagpili, tatang. Brand new matlaang daytoy, saan a second hand. Ay kamasapol nga iwanam, tapno saan a maperdi a dagaos. Isungarod nga inoras a pumpunasak, tatang. Kahit manungay ti kasta. Nanginamot a tatang.
Nasursurok pa ngam ti sweldo nila kay ko iti makalawas. Talaga amayat ti brand dahito sapatos natang saan asinsinan. Ay, kaya madlaw ba? Sige, naawanan ibagayo. Agrubuat akon, tapno makaawid akmet lang ang adagos. Sige. Agan anad ka, anak ka. Si gayam day ta, Mari Emi. Sa dino ti papanam. Agpasentro akmanan, Maridona. Ay, okay, Mare. Agan annat ka. Ay nawaw, awan ka diti madlaw mo, Mare. Ah? Kas ko maitian niya, Mare. Kas iti baro a sapatos ko, Mare. Ah? Nakita nga rod, Mare. Nagpintas man ti disenyo day ta sapatos mo, Mare. No sa anak nga agkamali. Nanghina day ta sapatos. Naalam, Mare, saan asinsinan ti presyo dayto a sapatos. Abak na pay ati sweldo nila kay ko iti makalawas. Talaga anga nanghina no kasta. Iso nga ay aywanak, Mare. Narigat no maperdi adagos. Ayun, Mare. Aywanam tapno mausar mo pa'y itinabayag. Sa dedo ka no, ti papananti kumaren do na anak ko. Agpasentro ka no, nanang. Nakitak tay sapatos na anak ko. Nagpintas sika. Brand nyo nga rod ti sapatos na. Ay nawaw, kunak man no ginatang na day di sapatos ken ka anak ko. Saan, nanang? Idi imay kat awan na gustuhan na kadagiti lakok iso ang nagdiretso ije sentro, nanang. Ijayan agim matang. Ah, kunak lakit din do si katinaggapuan day di sapatos na anak ko. Saan mo gayam? Nakasagana ka din, Emi ba kay? Wala kay, agrubat ka din. Wen, nga moray di mon ikandado ti balay. Sigurado nga agawid matlaan ni tatang inton madamdama. Nasapa rin mo kay. Okay, irikap ko lang nga rod tiridam. Ne, kata sapatos mo nga iti sirok ti tugaw, di mo isarat. Saan? Amangan no itaray dagiti taragan tayo. Saan mo't siguro? Saan mo't anaangot ka sapatos ko? Ala, addaken ka dayta. Mala, iganampay nga rod ti danom abalon ta, ta irikap ko tiridaw. Si kamat gayam ti masalaw mi, Maridona. Sa di naman ti papanam. Dati i-deliver ko nga order ti kaaruba yu, Mare. Ay nawaw, asino akaaruba mi, Mare? Si kakit di mat bakit? Saludsudong mat aminan. Agtal na kasi kalayon. Ta saan asika ti kasarsarita? Ay kwa, ni Manang Agnes tinagorder kanyak, Mare. Sapatos ti order na. Ah, mahilig mo't gayam ni Manang Agnes iti second hand a sapatos. Oray second hand do na tibker, okay lang bakit? Ay nawaw, talaga mo't asang pitaw kasi kalayon. Ala, agpatuloy kami, Maridona. Agpatuloy ka matin, tapno saan ka mataktak, itilakad mo. Anya nga oras ang nagawid kayo, tatang? Itay pa anak ka, apay ka day. Diyak mo ngamin makitan ti sapatos ko. Ay nawaw, anya manan a sapatos ti birbiro kamaya. Ti kabarbaro a sapatos ko, tatang. Nangi kabila mayan abay. Iti sirok ti tugaw ijerwar, tatang. Ay nawaw, apay nga ba na di mo inserak. Ay kita dita. Ang mga no inayayam dagiti taraken tayaw. No inayayam ti taraken tayo, di adalaan ko maditaan na iwara, tatang. Kan saan ko maamapukpukaw ti dua. Adda suspetsak, tatang. Ne, hanya pa nanday ta suspitsam. Adda lakit di tinang kurso na day ti day sapatos ko. Ha? Kabarbaro ken nangina ngamin day sapatos. Ay kita di ka man na nagpabasol iti inosente, sika, eme. Ay nawaw, apay ngagdardaras ka mat bakit? Sa dino ti papanam? Iti ayan day adona lakay. Na, apay nito na. Ti kuna na itay agsapa, ket adda ti i-deliver na nga order ni Manang Agnes. Amangan kunak no iso tinang takaw iti kabarbaro a sapatos ko. Hey, ay nawaw ka bakit? Pagsuspet sa amatan ti kumarim, an-anon na kumangay ti sapatos mo? Nakita no kasano na akitaan ti sapatos ko iti naminsan. Saan laang aray talakay? Naibagak anangina ti pinanggatang ko iti sapatos ko. Sigurado akinurso na daan na dayjay. Agpabasol ka manan, kat awang mat pamanagnak mo.
Nasken ang mapanak iti ayan da itamot lang. Agpanunot ka pa'y man anasaya at bakit? Sana da ita dinarasudos lang ti amo. Di ka manaktak. Inakon, taamangan kunak no ilaok na meten kadagiti second hand a sapatos ala ko na. Dakkel ti makwarta na no maila ko na dayjay a sapatos. Ha? Naglalaingan ngay dayjay a babae. Pastrakan naknana ni Nita. Awan ni Dona dito, Ime. At dalangan kayat ko akitaan. Ay nawaw. Anya dayjay, aya. At tapag nga iso tinang takaw iti kabarbaro a sapatos ko, nana. Anya. Madlaw ko nga min akursunada na dayjay a sapatos idi nakita na. Amangan ko na no inlaok na meten kadagiti wag-wag a sapatos ala ko na ti sapatos ko at tinakaw na. Ay, oray mamirmiraot kami lang. Saan mi nga aramid ti agtakaw, nakong. Di yu amu anana. Saan mat nga inuras kat abambantayan nyo ti anak yo? Ambok, asaan ang maaramid ni Dona ti agtakaw. Oray kasanupay ti kinarigat ti biyag me. Nukas na nga rod, pastragan na. Kayat ko ang makita dagiti sapatos ala ko na tapno makasigurado ak nana. Ay nawaw, anya ti aramidom dito'y balay, Mari Eme. Imayak tasapsapulit ti mapukpukaw a sapatos ko, mare. Apay adito ti pang sapulam iti gamit mo ang mapukpukaw, Mare. Gaputa mariknak asikati ng takaw iti dayje a sapatos, mare. Anya? Sigurado. Inalam idinapan mo in deliver ti order ni Manang Agnes. Nay, di ka agpabasol akasta, Mare. Nadalos ti konsensya. Irwar mo dayje a sapatos, no? Anya ko matiirwar ko, kat awan matitinakaw ko, Mare. Amo ka. Plano nga ila ko dayje a sapatos kadagiti kalugaran tayo. Si kalaang mati amok analaing amang ila ko iti second hand a gamit. Ay na, Mare. Uray labusan nak ita. Talagang awan titinakaw ko a sapatos mo. Wan, mamirmiraot kami. Ngam, saan kami nga agtatakaw, Mare? Sakbay nga agiskandalo ka. Siguradwa mga danatibkar nga ebidensyam. Makaparurod day ta ang Mare Emi, nanang. Nalabas nga ro, anak ko. Uray siya, maistresak mo't kankwana. Nagado nga ibagbaga na iti awan ka. Asino tinang paunag kinkwana, nanang? Ay nanak ko, saan ko kumaapastraken? Ngam nagadumo nga minin nga ibagbaga na. Ipilit na ti sumrek, kakitaan na kanunoad at ti sapatos na iti uneg ti balay tayo. Talaga at trespassing day ta, babae. Nakapigpig sapay ti sauna itay. Agsirip pay kit din adag iti kaaruba. Mas daaw da siguro ano asinot agbubugkaw, nanang. Wan nga rod anak ko, nakababain. Pagbalinan na kamutin nga agtatakaw da nga eme. Padasen na ti umay manan dito'y balay, nanang. Anyat aramida anak ko. Awagak ni Kapitan ta umay daguyudan. Nalaing nga agpabasol day ta, babae. Saan aga po ta marigrigat da tao kat pagsuspit saan ako nakasta. Awan ti sapatos ko iti ayan da doon na lakay. Ay katkitaam di tarwar ang mga no inay ayam ngagpaiso dagiti aso. Awan nga rod ti makita. No adda dita, dinakitak ko man itay. Ay nawaw, kastalatan. Basta agpabasol kalatan iti ure asino dita. Mariknak nga rod aday di amari do na tinangitaray iti sapatos ko. Ay, palagipan ka manan bakit? Narigat ti agpabasol no awan ti pamanagnag mo. Ang mga no sikapay kit di ti maraksan. Agtatakaw kit di day di a babae. Di namot amutag bain. Gapot ta awan CCTV dito'y balay. Ginundawayan namutan. Ay nawaw, tay sapatos mo't ni Emi day tag-iganan nyo tatang. Nakita kiti likudan ti balay kabayatan ti panagdalos ka. No kasta, iti likudan ti balay gayam tinangitarayan dagiti aso iti sapatos na. Makalawas na nasapsapulan na kay. Ay Wayne, pinabasol na pa ni Dona. Ang tagayam, inayayam may dagiti asaw. Basol na matlaang nga tatang. Imbagak ngamin nga isirek na, ngam di namat inaramid. Ay, kasaritam to intun sumagpag. Bagbagam, di asawam. Un tatang, talaga abagbagak daya babae. Tapno dinan ulitin ti kasya nga inaramid na.
Ay nawaw, nangalaan nyo iti sapatos ka o layon lakay. Nasarakan ni tatang iti likodan ti balay, kabayatan ti panagdalos na. Kaslang inat-ngat ti aso. Una, ta inay-ayam da nga ro di jay likod. Ay una yan, sayang dayto ang sapatos. Awanan naperdi daytan. Tidakas na pa'y, pinabasol mo ni Dona. Sapay pinagsasawak ida nga agi na idinaminsan nga aldaw. Dayta nga rod kat bakit? Nakababa yung tikas diyang inaramid mo. Naimbag ko nam, tas anda ka nga impabarangay. Ay nawaw, anya payla ang tiar aramidam dito'y balay si ka Emi. Awan ti sapatos mo dito'y. Imaya, tapno agki daw iti pamakawan mo. Saan atap no makiapakan ka? Nasarakam ka din ti sapatos mo. Nabirukan ni tatang iti likodan ti balay mi, Mare. Kunak tumok ngamin king ka. Saan ko apag-interesan day ta sapatos mo anya? Sorry, nagbidutak, Mare. No awanan ti ibagam, mabalin mo ti pumanaw. Mapakawan na ka di pa eh. Wen, pakawanan ka. Ngam saan akayat asawan day ta nga agsubli pa'y ti sigod alin nangan ta. Pasensya kan, ngam gapot ti day ta sapatos, napanaknakak nga agtatakaw gayam ti panangkitam kanyak ako marem. Sa bagay, marigrigat kami laang ngamin. Iso nga uray awan basol me, basta ada ti mapukaw, da kami adagos ti pagsuspet sa anda. Kay, nakasaritam ka di matlaang di Dona. Uwan tatang. Apay nga rod analiday ka. Uwan tamarik na kadina kun kayat agayom. Ay, kasta talaga, tanapasaktam tirik nana. Kasano nga rudan day tatang. Di mo mababalaw ti gayim mo, tanasakit ti mapabasol. Naimbag kumaano kinasaritam anasayaat. Saan ta nag-iskandalo ka pa'y iti paraangan da? Siyempre, napasakitan ka napabainan dya tao. Uray asino mo't Diakon amuno kasano ang makabawi akin kwa na tatang. Ay, kit adal ken ka day ta napasabak. Tainton sumaro daw. San ka basta agpabasol iti uray asino dita. Sana gaputa marigrigat dya tao. Kat pagsuspit sa matadagaws. Hey, narigat ti may lawlawan, anak ko. Ay, nawaw! Sakbay nga agpabasol ka, siguraduam nga adda natibkar nga ebidensya. Iti kasta kat saan ang masaktan tirik na dagiti inosente a tao. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.